Portugal le Spain te zaina anin khel dona ke chu Portugal ka thana ma se ChatGPT hi zona kan zote ang Portugal versus Spain, a World Cup match tonight. Tu zong e chak zawk in, who do you think will win? And give me all of their matchup history. An lo in tum to zong zong te, an lo in tum to zong zong min shiro. Tell me honestly, zot sinang ChatGPT hi ni ngin nge ngai ve tu na kan zotang. Let's go. Let's go. Searching the web. Yes, this is one of the biggest matchup of adik kaisu. Kumin kum sang ni som ni paruka. Match poimo ber, match lien ber. Mizong zong mit fuk tura ni. Portugal versus Spain hi. Puidon. My prediction, if I had to pick one team, Spain chakaringa mo. Ha. Ngay nam lo ChatGPT về here rin tak lo lutuk cái tiếng AI mà ni se tiếng dot te han soi te chu pa ngai lo lutuk. I put roughly at Spain 60%, Portugal 40%. Till he lo tap ani he subscribe money lo reng. Why I slightly favor Spain. Spain have looked more convincing throughout the tournament. Tournament Spain ten khel thazok, including a comfortable 3-0 win over Austria in the previous round. Round masa Austria 3-0 in long niang poni se. Chuan in their midfield, Pedri has controlled and midfield in game and control. Atia Lamine Yamal has been one of the most. Lamine Yamal he tun FIFA tournament player lo bertezing mi ani atia chuan Spain have been extreme solid defensively. Spain the defense lo va thom ve tianga ChatGPT na ron fuck me get ka ngai dan ni lo ra. Why Portugal can absolutely win. Hetiang tur hi ni. Never underestimate Portugal because they have Cristiano Ronaldo sui khani mai mo Portugal nen chakna chan tur chu Cristiano Ronaldo ne ya. Bruno Fernandes, one of the world's best chance creators. Bruno Fernandes is ai chu khel that pi awanga yang a khel thalo ni vai chuanin poidon Cristiano Ronaldo dan chance asiam sak nem le tur ani zaina hian chuanin Leo Mendes who can hurt any defense with pace and he should speed the chamo. If Portugal score first, the match could completely change. Hey, poy mo khop mai Portugal te hianin an score masak angai. Portugal ten an score masak angai. Spain ina an score masak khatianga aron comeback aron le thalle a how tak do lutuk. Chuwan chon in Portugal hen an score angai chuwan chon thil pakhat ChatGPT na Spain chak an ring te ke chu kangai dan ni lo ra chon head to head history. Before tonight they have met 41 times. Voisom li pakhat an lo in tum to Spain le Portugal hi zanin amin zon voisom li pa ni ania Spain hi voisom pre lo chak to ni hi voisom pasari an lo in draw Portugal hi voi ruk an lo chak to bok ani Portugal dai voi ruk lai an lo chak ve to ani chuanin the remarkable thing is how often these teams draw an in draw ngun khop mai ani chuanin tu hnayan in tum na 2025 UEFA Nations League final Portugalและ Spain ที่ 2-2 วินาทีdraw Portugal ลันจากนี้ penalty อินโมค่านี่ไหมส่วน 2022 UEFA Nations League Portugal ที่ 0-1 นี่นั่นจากแล้วนี่ Spain นะครับฟ้าปุ้ย 2022 UEFA Nations League Spain และ Portugal นี่ draw 2021 friendly แข่งไม่เป็น draw 2020 friendly นี่ draw 2018 FIFA World Cup Portugal และ Spain ที่ group stageอันนี้ draw Ronaldo free kick มอยลุตุกลัชลุตุกอเปด goal ตรงค่ะอันนี้ส่วน World Cup history ส่วนนี้ they have met twice previously at the World Cup before tonight กุมสังหิสอมขัน round of 16 นั้นเราอินตุมา Spain หินเราจักเรา Spain หินเราจัก Portugal เราจักเรามาเราจุดตาเห็นRonaldo เคลโตตักRonaldo ลั่นในเราตีกับตุมาเราจุดกุมสังหิปารุกตรีน Ronaldo ให้เคลชันโตตัดส่วนกุมสังที่สมเฮียน Spain หินแชมเปี้ยนปกติส่วนนี้กุมสังที่สมเปรตกรุ๊ปสเตจเฮียนPortugal และ Spain ฮิกอันนี้ draw อันนี้ Ronaldo แฮตทริกอาเซียมปกติส่วน players to watch Portugal ส่วนนี้เนี่ย Cristiano Bruno Leo Mendes Spain ส่วน Lamine Yamal ฮิเช็คในวิวง่ายยังส่วน my final call if both teams play to their potential Spain are the better team collectively team ปนิเตฮีอัน potential อันเทนะอัน top most form อันยิงเขลเวเวตาเซจู Spain ฮีอันทัโซกตีนี่ Portugal arguably have more individual match winners but Spain's midfield control defensive organization and current form give them the edge prediction Spain 2 Portugal 1 oh no อันนี้เทเราเลย
That said, if this goes to penalties, I wouldn't be surprised at all if Portugal find a way through. Oh, cái chú Portugal te hi an chak zawk à. Chuan ChatGPT hi anh mà hi shallow mo. You don't know anything. CR7 is the goat. Sui. Nanti ke Portugal chak lo tu la predict reng. Ramira nui so vela kavang hero. I can't argue Ronaldo's mentality. Oh. So if Ronaldo scores tonight and Portugal knocks Spain out, I'd happily come back here and say you were right. Anh anh chak don Ronaldo ta himo. ChatGPT hin chak lo turin predict very ngot min lan nui so zui le ha la ang pon ni se khabi kha ta zo chak khrim ri ma he angai dan tur a chan chu large language model san ni ta data manga train vek an ni ta chu ba ka tuna internet a om sa ang chi ho information kim chang song song hi an access vek thei bok ani chu wa chu ne kan zo chak na chan chak lo tura predict elo kalung oilo khop maya a chan chu a pro version ka subscribe le ha ra ChatGPT himo a ho le mai pon ni se Ronaldo is the goat sui video lên một lẽ chịu đồ nè